Hey, zap, what's up? Zap, 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 what's up mga kumas? Hey! In today's video mga kumas, I'm with Ate Maymay and Ron. Kuya Ron. And we are about to take the we are about to take the Chubby Bunny Challenge! Ginagawa mo! And karon mga kumas na may marshmallow. Hindi niya siya sponsored. Ipalitin na mo siya sa 7-Eleven. And tag 80 to 90 pesos na niya siya. So kaning Chubby Bunny Challenge na ni siya twist, no? Lahi ni siya sa ubang Chubby Bunny Challenge. Kay kani siya nga challenge kay nami dili Chubby Bunny ang among iingon. So ang among iingon kay di 1, 2, 3, go. Nakakapagpagabag. Grabe ako. Balik, 1, 2, 3, go. Nakakapagpagabag. Nakapag-abag. Sama na to. So mo na ang among istorya every sod na mo sa marshmallow sa among baba. So wala na tayo laing buhaton pa. Let's do that! Chubby! Bunny! Challenge! Let's go! Let's go! Kaya ako ang maning YouTube channel, so ako ang una mo kaon. Sunod si... Ang kinamanguran. Sige. Number 1, first marshmallow. Nakakapagpagabag. Ako sunod. Shortcut! Nakakapagpagabag. Ayaw, zapa. Nakakapagpabagabag. Round 2, kaduang marshmallow. Nakakapagpabagabag. Bobo! Disqualified! Balik. Nakakapagpagabag. Ayaw siya. Nakakapagpabagabag. Sakto. Nakakapagpabagabag. Balik ka. Nakakapagpabagabag. Round 3, katulong marshmallow. Sige pa. Nakakapagpagabag. Oy, basahan ninyo. Ano ka to? Sige. Ayun pa. Sige, suma. Ngayon ka na. Sige. Sige, sunod. Di ba sama? Ay, baka to. Yan na. Seryoso. Seryoso ba? Okay, Nakakapagpagabag. Okay. Nakakapagpabagabag. Round 4, kapat nga marshmallow. Sige. Maglaway-laway pa na.
Nakakapagpapagabag. Oh. Nakakapagpagabagabag. Sige, okay na? Round 2. Nakakapagpagabagabag. Lagot? Woo! Wala na yun. Nakakapagpagabag. Round 5. Kalima nga marshmallow. Ano may butang? Nakakapagpagabag. Nakakapagpagabag. It was at this moment that he knew. He up. Pwede na. Tama! Dua! Hindi! At na yung nanal! Ay, ako na. Patay. Buday. Nakakapagpagabag. Na? Nakakapagpagabag. Pero, patay na. Nakakapag... Ha? Nakakapagpagabag. Aberna. Balik na yun. Balik na eh. Pildi na, wala. Gilo. Oy, pildi na, oy. Pagsan pa yun. So, so sa atong nga level mga kumas, ako ang nadaog and pildi akong kuya and ate. So, woo! I'm the winner, man! Woo! And karon, mubalik. Balik. Mubalik. So sa ani nga level mo na niya level 2 mga kumas, no? Nga ang among buhaton aning nga challenge kay mo ra gyapon magbutang mig marshmallow pero Pero, Pero, so karon mga kumas, with a twist again sa Chubby Bunny Challenge. Magbutang mig marshmallow while singing mga kumas, no? patay. With mukanta me while nag-usap aning marshmallow mga kumas, no? What song? So ang atong pilion nga kanta is so ang among napili mga bay. So ang among kantaon mga bay kay Nothing's Gonna Change My Love for You. Oh. So karon mga bay, Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. every line sa song mga kumas, no? Every line sa song mga kumas kay magbutang me og marshmallow sa among baba, no? So let's go. Level 2. dos. Nothing's gonna change my love for you. We ought to know by now I love you. One thing you can be sure of, I never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. The road ahead is not so easy. How long will you need the way for a house? Like a guiding star. I'll be there for you if you should need me.
You don't have to change nothing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I hope to see you forever. Hold me now, touch me now. I don't wanna live without you. It was at this moment that he knew. He up. Never thought that I would lose your love. Can't imagine what could ruin us. Change my life for you. Ayun, saan pa? Not even how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing gonna change. What's up? Nothing gonna change my love for you. No, dahil na mo marshmallow. What's up? What's up? Nothing gonna change my love for you. What's up? What's up? What's up? What's up? Madali, arinom. What's up? Okay. My love for you. How much I love you. Dugang mo eh. Sige, go. Go. Tara, pagsabi. Tara. Muna. Tara, alis, anong? Mag-end na. And the winner is... So atong 11 mga bayang nadaog kay si Ate Maymay. So, hope you enjoy our video mga bay, mga kumas. Mga kumas. 1, 2, 3. Mga kumas. So, hope you enjoy our video and hashtag good vibes, hashtag laugh trick, and hashtag kumas. No? And diri na po to ang among video, no? Medyo ang kani siya nga duwa kay nindot ni siya kung imong kauban, nagyo kay kauban mga friends, mga igsuon, no? So try this challenge, no? I challenge you mga kumas, no? I challenge no, and joking hazard. So kani siya nga duwa more on naragyo na sa last man standing, no? So kinsa ang mawai. So, diri lang nato tapuso ng atong video. So, thank you so much for watching our video. See you in the next challenge. This is Ronnie Luis, Ate Maymay, Kuya Dorot, peace! Kumas! Kumas! Woo! Woo! Don't forget to subscribe to my channel and hit thumbs up if you like the video and share it to your friends and take that challenge and comment down below kung sa inyong ma-comment sa video and daghan pa mo paabot nga mga challenge mga bay, no? Daghan pa mo paabot nga mga challenge mga bay. So stay tuned. And this is Ron and Luis. Cheer, peace out.